«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Каждый. Һәрбер. Каждый день. Көн һайын. Каждый день. Көн һайын. Выступающие против строительства высотки уфимцы каждый день приходят в Дом Республики с протестом. Төҙөлөш барган бейек йортка каршы сығыш яһаучы өфөлөләр көн һайын хөкүмәт йортына ризаһыҙлыҡ белдерергә киләләр. Выступающие против строительства высотки уфимцы каждый день приходят в Дом Республики с протестом. Төҙөлөш барган бейек йортка каршы сығыш яһаучы өфөлөләр көн һайын хөкүмәт йортына ризаһыҙлыҡ белдерергә киләләр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».